Aikari a mwena wa Makima kaunti-ini ya Embu marokire gutungwo ni kimako thutha wa gukora nyumba cio cia wira thoko-ini ya Ndunguni imomoretwo ni ruhonge rwa ukuria na uthii wa nambere rwa TARDA. Aikari aya aria makorereirwo matehariirie maugite Makiria ma maabithaa aborithi 300 hamwe na maabithaa ruhonge rwa TARDA marokire umuthi kumomora nyumba ici, ruhonge ruru rukiuga mugunda uyu ni wao. Tumesikia uchungu kwa sababu kwanza hatujapewa notice ati tutapomolewa. Mimi ni mkaaji wa hapa. Hao ni watoto wangu wamepomolewa nduka na kila kitu. Na nikapomolewa mashine yangu ya kusaka, na hiyo mashine iko katika shamba langu ile ambao niko na form naye nimekawiwa. Muikari omwe mwena uyu uri ukurikanite ta Elizabeth Muoki na uria ukoretwe na duka ya wendia wa indo itiganite hakuhi na thoko ino atharikirwo ni maabithaa aborithi akiurio ehere duka-ini iyo niguo mambiririe mihang'o ya umomori uyu. Nikawaambia msinifanyie kitu, nimewacha mtoto kwa ndani. Wakaniambia haraka enda chukua mtoto na utoke. Nilikuwa naendea pesa na simu. Muoki uri ukoretwo mugunda-ini uyu kwa ihinda ria makiria wa miaka 40 augite ndari na kundu kungi angithie kuona ukoretwo ari mucii wake na nokuo athikite muthuri wake. Mimi nilikuja hapa 1980. Nilikuwa na watoto wambili. Sasa niambie kama mtoto huyu nimemsalia hapa ataenda wapi? Makionania maruru mao aikari aya maugite matire na mwihoko na thirikari ino thutha wa kumanyarira na njira ino makiuria minister wa ugiteri Dagitari Fred Matiang'i na kumehereria andu aria maramereria mata mugunda uyu na itanya ria kumahamurithia. Hatunjui ile serikali imeandikwa huku Makima inafanya nini. Afadhali kukaa bila hatuna serikali ili tukae na amani. Akiaria hindi ya gwitika mbuya aikari ya mwena uyu mubunge wa mbere ya muhuro Joyfrey King'ang'i ni ahinyiriirie kuga aikari acio matikeyeherie gicunjĩ-inĩ kiu kia mugunda kana kuhekanya mabroka na turia nime mugunda ucio. Eneo ambaye wanatolewa ni eneo ambaye tunaita Mwea Settlement Scheme na ni eneo ambaye huwa linagawa na wakaaji wa huko. Ihinda-inĩ riu mubunge wa guthukio Cecily Mbarire ni okiriire thirikari ni kuhamurithia aikari aya akiuga mihang'o ino ni mugaru na watho. Na magari ikiwa na polisi 600 na imepakwa, wamehakikisha wamefunika the car registration na matope ndio wasijulikane. Sijui ni nani yule wa muhimu sana anatakiwa aingie kwa hiyo shamba. Riu maritie na kayo kamwe makiuria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuingirira ndeto ino niguo kuhonokia aikari aya mihang'o-ini ya kuhamurithio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.